English Premier League season ruk chungzet azona go som aya tam khungzia English striker Jamie Vardy hi isha chiang chakem tun tum chu Vardy hi in bel chiang do nila Jamie Vardy hi tuna hian English Premier League club Leicester City a khel meka team tan in han na lian ber pakhat ni mekin he English striker Jamie Vardy hian star player dang anglo takin danglam big deuh na neya a bikin footballer player langsar tam takte hi kumlama po anlano pandeu laya tanga hriat hlole chin chia big anit lang puya Vardy ero ani ve haulo au padeu nuwa lar choile to lowa thamar ani te tlata danglam ve tak ani Vardy hi kumsang khaja ko somret pasari January ni som pakhat khan lo piangin aming pum hi Jamie Richard Vardy ani a kan hriat lar dan berero aming lai Richard tel lovin Jamie Vardy ani a English striker hian a career tirlam hi Sheffield Wednesday a mangin Sheffield ta hian kumsang hi pahnih khan ayut career atana kum khat nuwa Sheffield hian kol zui du lawin an release a Stockbridge Park Steel chuan lalutin heti lai hian Vardy hi kumsong paruk chawa upa alani a mase tuna khelna position forward a hian khelin gol khung thei tak le a teammate tatana chan siam thiam tak ani boka mase a khelna level alan hiam awangin ata nala ol samdewa po alangai sak thei ome Stockbridge youth team a che thatnu in senior team a ainlan zuya Stockbridge a hian sani pakhat thleng khan a cham zui ani heminu hian Rotterdam United chuan short term contract zia puitumin andor vele a mase Vardy chuan an somna hi pom du lawin alo nol heminu hian rin lo dawin sani som khan FC Halifax a contract a ziak daya hemi kum sani som August ni somni pakhata a debut match khelin an home ground a hian Vardy hian chakna goal a khung zuya tumsom thum pasari ailan na tangin go somni paruklai a khung sak zui chathal he mase Halifax a hian season khat ba ka cham lawa sani som pakhat khan Fleetwood Town na insonin tumthum ailan na a gol ma saber khung chau ma se Fleetwood Town hian tumsom thum paruk in lanin go som thum pakhat lai a khung sak le a aming a chartial tial na hi tuna a khelmek na Leicester City hian lo mu mai lowin sangni som pani alowin her chhuameu chuan heti hun laia Championship Club Leicester City chuan Fleetwood atangin Jamie Vardy hi kumthum inramna nei puin an lalut vele ta ani Leicester a Vardy lalut tu manager kha Nigel Pearson ani a Pearson an Leicester City a en ko chunga player alak lu fu bernia soi ani ta hial Foxes azom hian Vardy hi kumsom ni panga apum to a heti hun lai hian khovelin ala she lo mase Vardy hian ma son zelin team a pok ma son na thlen chho zela Leicester hi Championship atangin England Rama Football League sangber English Premier League khel thei turin sangni som pathum som pali season khan a hruai kai ta a sani som pali som panga season khan Leicester City hi Premier League a khel puya voini thlengin a hoi kir pui le to lo Premier League a Ireland ma sakber hian Arsenal ma chonin Vardy hi kumsom ni pasari le thasari le ni som ni a upa ani to a striker van tlang pa ngaya ngai lani in top striker a ngai alani lowa Leicester hi Arsenal nen hian go khat ve ve khungin ani ne tok ani Premier League a season ma sabera hian match somthum pali in lanin bench atangin tumri ta luta gol nga chau khungin amning a cherte chiam lawa mase khovelin sangni som panga som porok season a Jamie Vardy thajia le a quality sanjia a chiang ta le sani som panga som porok season a hian match somthum paruk atangin go somni le pali jet league a khunga Leicester City hi khovela football chanchina thonthunga inom le makber te jinga mi je puin English Premier League a champion pui ta hial ani hemi season hian Vardy hian record ro pui taksiamin Premier League a zona match som pakhat chung gol khung thei record siama Leicester City tan hian August ni somni pakwa sahni som panga atangin November ni somni le paria sahni som panga chung khan league match som pakhata azonin gola khung he record hi tun thlengin khum thei an laum lo ani Championship atanga anin promote nuwa Premier League season ni na a EPL trophy choi thei ma saber Vardy le Leicester City hi an ni ome Premier League an champion season zo a hian Vardy hian club lian berber te atangin som tuanga le a mase Leicester a hian rin om tlatin club lian zo ka ngaya a chhuak san du talova Foxes tan in lan zui zelin sani som poruk som pasaria go som pathum sani som pasari som pariata go som ni sani som pare som pakwa go som pariat sani som pakwa som ni go som ni pathum le season liam ta khan go som panga khungin Premier League a zone in season ruk chung chu go som aya tama khung ta jia kumsom ni pasari apum thleng po a khovelin ala hriat manglo Jamie Vardy hian kumsom ni pariat chawani atanga mingcher chawin a kherera a hun nung lama ain vor sang na sa le a khovelin football chanchina a thazonga a hriat jang tur te jinga mi ani ta hial ani anram England ta po tung somni pakhat in lanin go sari akhung mana mase regularin butran tu jinga atel theireng lawa wangin
ramtana khel chu acho sana kaptan in sorbing thangin he thu ba sai lai thleng hian Vardy hian Premier League match zanhi somnga pasari khel to in goza somni panga khung to a medang pel gol tur tung somthum le pakwa zet a siam sak to bok choi moina la ma sani som pakwa somni si jong khan go khung tam per choi moina Golden Boot award adonga sani som panga som poruk le sarseti a champion pui tum khan player of the season a than ni bokin sani som pasari som paret khan goal of the month anei boka player of the month a po tum li zat than alo ni to bok zia thatak nei beidon na ina hne velo tam takin atlai to anti hnu po a beidong lowa be chang changa lotling ta a lotlin na thei ngil ni to lo tur Jamie Vardy fin nga le in chi som le ka sang hi faklak player avani em